bay ole voin hi August ni sari kumsang ni somni paruk zirtop ni ania tichuan Assam Kachar district a Mizo meicheno pangpahnih pawngsual anni chungchang tiang hian news a kan han hmu ania he thil chungchang a hianin ei mitam takin post an vasiam lo ve ti te a Facebook lama te pok hanin atam view maya chungte wang chuan tiang hian he sual hi kan dawani ti lantir nan te po he tiang hian video kan ron siam ani he thil thlen hun hi August ni thum kumsang ni somni paruk thotan zan kha ania khothim hnuwa thil thlengani Assam Kachar district dolai area chunga pakai bila he thil hi a thlenga thudon danin heng meche pahnih te hi kumsom pangali kumsom puruk mi annia kumtling lawan ni Mizoram chunga Kolosip district ami nia riat annia an mani hi chiang taka anni na te an chungkwa te ron soilan chi kha ani lem lova bolero lir thei pakhata bumlu annia tichuan Assam lama hianin shoi phei anni tan pani hian lir thei tlan lai me ka chuanin anni pani hi misual pathum ten an pawngsual ta ani an pathum hian he kumsom pangami le kumsom paruk mi mizau nau pang laina tom tak te hi motor tan laya hian pawngsual an nia anin chhok ni omani tichuan thil thlen hnuah hian meichia te hi kongpui sira kalsan anita zingdar ni le chan ve bor vela chuan dolai police station a he thil hi an va thlen ta police te hian chanchin an hriat vele rangtheiang berin ma an la ngala tichuan naw pangte atang hianin zona tamtak an han zota chungte tang chuanin an soi enga police te hianin tiang khan hu chui na an kalpui chho zela ma an son chak viu mai rilo kara khanin heng misual pathum Amjad Hossain Lakskar le Saddam Hossain Lakskar te ten Rinku Das te chu an manta ni tichuan dolai police te hianin an thil man bolero po an motor hi an train saka lir thei chung le amun tlo chuakin investigation an nei ngala uluk takin he bolero chung te po hi zirchian na an nei ani heta hian evidence tangkai tak tak te po mu an nei nual ani ome heng misual te laka hianin pokso ek le Bharatiya Naya Sanhita BNS tlo chan khanin thubuai zialu ani tani tichun he thubuai chungchanga meichia te kota hruai an ni la hianin meiche pakatin an thla mobile phone in alo lak saka social media thedar atuma wangin court muna hianin police ten an threng zui ve ngal bukani hetiang thil ti tu hi tichun meiche panhi te hi hliam tua ri ma sela an himria medical examination te nei pui ngal an ni bokani he thil thleng chungchanga hian mizo mi puite a hria piangin an thinarima ta chuan hetiang ang thil ti tu te hi natakin hrem ne ro se ti kha kan du tu sam ani MZP te MHEP te le CYMA joint committee te kau hanita sela teng chuanin malak na te hi om toem chu ka hrau lo mai enga hian ma han lak te po a thaviau tura ka ngaya kan mi zo meichia te hetianga namdangin an han khoya pawngsuala rap thlak tak mai hetianga an mahun ti chevek khopan han ngai sa hi apoi tak zeta hriat turom ta zo zo mai ani chungte ni wang chon kan mi zo meichia te kan hum halanga an thlawang ho hi theitop choin kan tina ve turani ti lai te po kha kan ron soya ei mizoram chunga mi paten mizo mi paten meichian han khoya kan rilui lui mai ni social media te tin chu tiang chuanin pol thang thang NGO te kan che na thina namdang laka heting hian tuna po kan meichia te khoi an han nia kumtling lo le ngal heta hian khatiang anga ma kan la social media po kan au chu kang che khan thom kan nei hut hut hi kan ti mak mo ni te point ka ria chungta chuanin misual dauna konga hian kong tam takin ma min son tir ni en ka ria namang puwa enge kanin lungrual na kan ti lan na te po ani fo thina ni
chen khata ti chiama chen khata ngoi le siang te hi thil di kan ingai lovani ti te pok hakan soya chungte ni wang chon ke point tiang hian an tha wang hawin nataka sheman ni theina turata na tam theyang bere na kan lo hriat theinan tiang hian kan ron tar chuaka anlai na tom tak zeta pathianin e tiang ang van doina tok tu victim te hi vengin ompui sela thlamuan molro seti kha kan du sakpui mani ti chuan heng mi sol pathum te hi man annia alomom hle maya shimna engtiangin nge anchunga hian an lekang ti chu dan hnuaya tiang khanin aro relna an kalpuyanga aron langle mai tura ngai ani boka ti chuanin pokso ek dan hnuaya hianin mechia kumtling lo pawngsual hi a hremna na viau maya kumsom ni chung lungin tan theina te dam chung lungin tan theina te kha ania tin poisa tam tak choi tir theni kha a case zir khan anita ta hian an rem ti na po lo ni ta selang pokso ek dan hnuaya chuanin kumsom pariak hnuai lam hianin etiang hian an rem ti na thap poin mi pat mechia na hi man pui po lo ni selang pokso chuan apom sak lova chuwang chon hrem na hi aleko hrimhrimani ti te pokha kan soilanga hemi te pathum hi engtiangin nge shem an ni ang ti chu kan ngai chang don ni ti chuan next chuanin hei hian en haule taila kolosip fast track courtin afanu kumtling lo no chi zor tir tu kumsom pahnih chung lungin tang turin a hrem ti ania hei kho clear news atanga kan thudon ani kho clear news august neruk kumsang ni somni paruk court thurem na tarlan ani danin kumsang ni somni pali august ninga khanin konpui nu pakhatin konpui police station a FIR athe luta FIR the lut tu in asoi danin atunu kumtling lo chu amma hring tunu ngein kumsang ni somni pathum january le kumsang ni somni pali july inkar khanin poisa le zu adu wangin ain zor lui tir thin ni in asoyani hei bo zuin konpui police chuan an chui ngala e thilamo phurtu bernia hriat nutling kumsomli pahnih konpui khwale midang pakhat andra bahadur bandari chetri kumsomriat konpui kutbul ramtham vela chetla thin chu an man ngala police ten he thil thleng an chui chen na atanga landanin no pangkum ting lo nu hianin poisa le zu adu ema wangin afanu chu namdang truck driver le railway kong na thok tu te hna cheng zanga in zo in tur hlo tur khanin ain zor lui tir thin ti khriat chua ani tani ti chuan henu kumsomli pahnih mi hi damchung lungin tan theina pokha ania maro chu he an thurem na hian komsom pahnih chung lungin tang turin tiang hian kot chuan hremna achunga hian alekta ani ti chuan akopui pa komsom riat mi kutbul po he hremna po hian atel thau ni in hriat ania nima sela he mo phurtu ber anu kumsomli pahnih mi kumsom pahnih chung tang tura tiang hianin ngepa hi ti aniem ti chu kan chiang talavani ole engpo ni sela hremna an pu to ka ngen kotin tiang khan an chunga hremna lekta mani fating ei po zu du wanga mo poisa du lu da wanga hetinga nga chet kan han tho du da mai hi nam dang ten an lo ti thina ring lo mi ten o kan lo ti ngoi thina kha helai kan ram chung nge ya po hian chu tiang ang ti khre lo chu kan lo tanuk mai lai te hi apoi tak zetani ti kha kan soi ani ole ti chon rampun lama thil thleng hi hanin zui taila e chiat na rap thak tak hi okas ninga sangni somhne paruk chonholam khan Chhattisgarh Karkan district Naharpur forest khami huam chunga largon mar kotalo khuwa athenga savom be thut na ani he thil thleng hi ta chuan halai court jury kumsom thum pariat le u chamrin bai kumsomli ta chu naw pang pahnih savom kol tak chuanin naw pang pahnih hruain kholam pana an holain savom kol tak chuanin aron be thut maya an unau hianin naw pang pahnih an hruaya chu tiang an kholam panan kalmek lai chuan savom kol tak main
aron be thut mai ni unau pahnih te hian naw pang te chu an chan masa a ma se sawom chuan an mani zok chu aron be zui ta ni chan chhuwa tumna an au thom hria anau khorin bai kumsom thum lo tlan phei ve po chu sawom chuan alo be le a liam na tak atuar pha ani ti kha ani ta ni hei helan Chhattisgarh a hianin sawom te hi an hum hal zinga mi kha an ni a ta chuan naw pang pahnih te tiang khan mun him lama khanin han sa sing ta pota chuan chumin hnuwa chuan an mani kha sawom khan tiang khan ron be tumina ron vel deuh reng to mai si la ya khanin tiang khan anau zo khanin naw pang te kha tiang khanin an sa sing puita u zo khen lo ma chon ani ta chuan a u zo hi kumsom limi hi tiang hianin chamrin ba ya hi sawom nen hianin beita chu chu rak tawak vak mai ni khatianga tre thoma khana naw hi a u ron puitum khanin a ron tlan phei ve a ta chon sawom hianin a u zok chu tiang khana kalsana anaw chu lo bitum le ta hliam na tak mai an tuarani chu tianga refenin be hnuwa chuanin midang an ron thleng ta a entin tina masawom lakatang hianin an chan chuak theita ni hliam na tak an tuara damdoin panpui ngal an ni bukani hei ramsa te hi kan hum hal thina Mizoram ate point sawom se ti te khatiang kha thleng zo zo thina ni henga hianin ngai dan te point ang lo viau thina tingtlang lam hianin hetiang thil hi an tok tam thin de bem o ti theite ania chungte ni wang chuan an ni pahnih po hi engtin nge hei sawom hi an kap hlum don em ti te so sarkar lam hian mo engtin nge man lak zil don kan shelawa avan doi thla khop mai atin an huai sen nai ro an fakom tak zeta waisen lo man choi moina ang chi te po kha an be sei ni te point kan ria ani chutiang chuan an mani du sak pui tu te point ma an lak puya awom ka ti viau mai naw pang chan na ko nga hetiang hian nun na chan huamin sawom an han ma chon kha ni a aro pui tak zeta an lainat om mani kong le lama chuan chungte ni wang chuan tun tuma hianin kan ron soilang ve hrim hrim ani tunla hianin fur in minnang chawa rul ngan tele rul chang chang tur nei hlawm tak tak te an ron chuak thina mani luka kan thenom luka po rongbol tu pakhat chu chuna muwa teng chuanin in chunga khanin anin chunna khanin rul rial kha seidu mai hlam vel zet mai kha aron chuk thlani khang chi te po kha lo mu hil ta selang chuk thei kha nia maro chu har hlo maya pathian ven himna te po niang khating ang kha in chunga han lu tang chi te ten sazu emo khatiang ang chung u uchang utrok te ron ve reng reng khan khola ya tui hok te lo tling ta kha khanin rule te po hi tun lai hian ron chuak na sa ni te point alanga chungte ni wang chuanin heng min te na thei ram sa te ran nung te laka hianin kan fim phur deuh deuh te po kha tu hlen ka he kan soi bel ve ni ole ti chuanin hei lo nei tu huai sen deuh mai hi ron la viau mai he pa hianin police station a ole apulut mi mai ni puirem rem khop mai thil thleng hi mun chu Bihar Sapul district a bu mun pakhatan thok lo nei tu chuanin ole muthut maya Bihar a thil thleng ani ta chuan tual chung mi puite an thabar na sa mani he ole wang hianin bu muna po khanin nu haute pa hau upalam to te na wa thuk tur te kha an ral khela teng chuanin bu mun po khan en kol hlei thei lawani chu tiang ani wang chuanin he mini hian he Bihar pa hianin an bu muna khatianga ole lo omrun maya kha engtin nge kan tiang o ti in roten han rela an hlau bok sia ta chuan tual chung mi puite an thabar na sabok nen forest official te an han hril hreta ani ma selan be si ai nan ron lang har tlat mai ni forest lampang hi chu ta chuan angai thei talawani an lo thlen har ema wang khanin lo nei tu pa chuanin thil dang anghak man to lawa ama khana che chuak ta mi mai ti chuan ole chu aphuar hlom ta ni chu huai sen riap riap khop mai chu mi hnuwa adara chuanin aputa lol maya police station lam chu apan pui zuita ani mi puite chuanin mak antia huai sen an te em maya hetlaya ole ava phuar hlom lai po hianin
ole hian engtin alo ti man lo a cherang a hne so viau mai ani pa rem khop mai ti chuan police station a hian in tiang hen alu puita a police te po chuan in shil hai mak ti takin hepa hian lo dong songa thil thlen dan tele thilom zia te tiang khan an soi ta a ta chuan helaya thu nei tu police te in ti tiang forest lampang thok tu te ho te po hi a rep viau ani hepa hian mo a pui rem khop mai mi pui ta chuan in huai sen na hi an fak khop maya ramsa en kol tu te chet mon zia ero chuan in a helai district a hian in Bihar district a hian soisel an hloe me maya social media tenen lam khanin an chirthe ani helai forest department lamte le thu nei to lamte hi khang te kha thil thleng rampon lama mi ania ti chuan hey trekina football playground footballer pakhat aron den hlum hi aron viral amaro chai YouTube lama hianin karon da chok dolo chan chu ni tlemin arab thak dewa ni mundang ata point lo mu to tho ka ring dewa a chuan Thailand ram Narathiwat district Sugai Golot Khua Golok FA Cup football tournament khelmek ania he football tournament an khelmek lai hianin trek chu aron tla kumsom ni palimi footballer pakhat chu field chunga hian a deng hlum ngalani al zoi mai ni arab thla khop mai thudun danin August ni lit lai dar ngali achan ve bor vela khanin Santipap stadium match an khel line rin lo tevin khopui hi aron ri rum maya sumi rual chuanin ruwa te po kharon til hlekani amar chu ruwa sul hi tamlem lawa match khellak lo lai ani sia hanti tom ngot thuom lawa khatiang thil aron thlengang ti ngaidan threbok lo nen ruwa sur noya khan hei anin khel kan mu fo thin ani in khel chu tiang khanin an chun zom chhozel khania ri lo te a khopui ron ri krum nu loka chuan trek kha aron tlata thut maya ta chuanin tandomna FC yala antia he team an player soft one away kumsom ni palimi chu amuna hian trekina denga aboral zuani player dang pakwa te hianin hliam an tuar boka hliam tuar te hi arang theyang berin hospital pan pui ngal ani bokani talan chun zom dan chuanin he thil thleng hi kumsang ni pakwa khanin Rayong district tolchung football match khel line trek awangin kumsom palimi no pang pakhat alo boral to boka kumsang ni som pasari khan Surat Thani district sikul pakhat tlanga ruwa surlaya football an khel lain zirlai pakhat chu trekin adeng hlum to bokani hey football khel laya trekin aden hlum hi kumsang ni som pasari le kumsang ni pakwate tin kumin kumsang ni som ni paruka te hianin tiang hian hriat tur alo om ta engpo ni sela ruwa surlaya ruwa han daute engpo ni sela ruwa surlaya pona han om te ruwa wadawang chi te tin hanin khel te le khatiang ang khanin lo na thok kan ni chuan thing hnuai han om te lo omani ti te po kan soi thin kan thri thin ani henga hian in khel thin te po in fiam mi te po film korna na kan man tlan deuh kha apoi mo hle in kashia ani oli khang te kha tun tru matana news kan han mu thei te le kan ron ti chhuat thei te chuni ta selang a tha ange